Maqdardan baram yaradar yaralab alam iskeyderime tule hağışqa Yalanı dardan yürüp seskelerine yayam Tuğan yaktın qar urmanında Şişmeleri demeli Bolunları onun bik yemeli Avvalımdan ırşıma durlığın Taşlap gite almam mine menge Batağına darata talağını yeleder ise Eytir hengede mine yevada Sılıdır akana yelğaları Tüm boyu kadar use dağ kalır Kite almam mine menge Үзебезнең Баязит тирә-ягы шишмәле, Сарбай, Әбли елгасы бар, су буйлары куаклы, таллары кулын сузган, шилтирәп аккан суларга, буасында су керәбез җәйге иссе чакларда. Тирә-якта иң матур җир утырган тау буена, тау битләре чыршылыгы, яшел еллар буена. Авылыбыз бигрәк матур, эшчән булгач яшьләре, ир-яңа матур иләрнең якты яна утлары. Эштән дә курыкмыйбыз, ял да итә беләбез, без баязитлар әле дип куанышып яшибез.
suyganing sing'a chechak tutib kelsa ko'ngildagi toshlar erilar jon suyganing sing'a chechak tutib kelsa ko'ngildagi toshlar erilar deyme başlarını eğme göz yaşların ele gibireler sağışların gider azlar kilir gider canlarını nazıga ürürler sağışların kilir gider canlarını nazıga dürürler Başım gitti deyme başlarını Gülür gökte yılmayışıp karar verirler kalmadı bit gökte yaş gülür gökte yılmayışıp karar verirler çechak tutup kelsa ko'ngildagi toshlar erilar jon suyganing sing'a chechak tutup kelsa ko'ngildagi toshlar erilar ko'ngildagi toshlar erilar taşlar eriler Canım üzgelene canım üzgelene yürektelene üzülürge turgan sarı yaprakısıman kirip baram gömür közüne üzülürge turgan sarı yaprakısıman kirip baram gömür közüne sarı yaprakısıman sağış bilen tulgan yazmışlarga nişik tüzesin birsin birisi üzülüp suyganlarning ömürleri bulmay kuresin
Birisi üzülüp suyganlarning baxtları bulmay ko'rasan. Üzgələnə canım, üzgələnə tağın, нәрсә жетмейкен bu жанға, әллә сені üzülüp sağınğanğa. Үзәкне üzülürüp уйный гармон, моңа гылла туган ягыма. Гармонның авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармон уйна, кушылып җырлыйк, уятыйк авыл иләрен. Şul kadar yaratam, aman da sağınım avul gülerim. Eyde garmon uyna, koşulup zırlayın, uyatır avul ilerim. Minni tanıtmadım, şul kadar yaratam, aman da sağınım avul gülerim. Garmonның әткәй жыры бит ул, әйдә тагын бер искә төшсен. Туган җирләрен ташлап киткәннәр, ишетсә тагын яшен түксен. Әйдә гармон уйна, кушылып җырлыйк, уятыйк авыл иләрен. Şul kadar yaratam, aman da sağınım avul gülerim. Eyde garmon uyna, koşulup zırlayık, uyatıyk avul ilerim. Minni tanıtmadım, şul kadar yaratam, aman da sağınım avul gülerim.
Erkini üzülürüp uyni garmon Mangağılla tuğanı yağıma Garmonumun aval isteligi Yüreklerine sabışağımdan Eyde garmonuyla koşulup zırlayıp Uyatı avalım ilerim Minni tanıtmadım şu kadar yaratan Hamman da sağınım avul giderim Eyde garmonuyla koşulup zırlayıp Uyatı avalım ilerim Minni tanıtmadım şu kadar yaratan Hamman da sağınım avul giderim Hamman da sağınım avul giderim Күктә сабан тургай сайрый, җирдән пар күтәрелә, җил иргергән игенчеләр туган ил кырларында. Җир әйләнә, кояш тирәлегенә, игенчеләрне мактый җыр, аларны данга күмә. Вакытында ырлык сала, җир ана куенына, теләкләре изги аның, иген үссен мул гына. Дан хезмәт кешеләренә, авыл яшәр сез барда. Халкым рәхмәтләрен әйтер, бәхет теләрләр барда. Sayraklı
Авылыма қайтам, бик көп йыллар аша, бәхетіме қуанып тоймыйм. Узган яшьлек байта, язгы сулар таша, айлы кичтә мен гармон уйныйм. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Матур туган авылым, һаман күз алдында, күкләреңдә таныш йолдызлар. Гади бала чагым үткән урамыңда, яңа җырлар җырлый яшь кызлар. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Юл буенда шаулый, каеннар чайкалып, батырып тик моңлы уйларга. Әй матур яшьлегем, үзеңә кайтырга, кызларга гармунда уйнарга. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Авылыма кайтам, авылыма кайтам, авылыма кайтам. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Биргәнсең син миңа ол нурын таңнарының, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың. Биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтең җырымда чагыла. Кадерле
Инде бу жетсемде мен сиңа сауыймын, көңілің назларын көзіңнен таныймын. Бұларға бәрі-бәр негіне бирейін, бірден бір бөлегім, туғры жүрегім. Кете күр қанығы, риза бұл шушыңа, өзіңе оталған жырымны қушып ал. Қадірлеп өстірген мен сенің жемішің, қойының гүл бақша, назлы жел сулышың. Инде бу жетсемде мен сиңа сауыймын, көңілің назларын көзіңнен таныймын. Сиңа мен әнкейім алтыным, сиңа дип ізләдім дөньяның асылын. Ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән жемішің, қойының гүл бақша, назлы жел сулышың. Инде бу жетсемде мен сиңа сауыймын, көңілің назларын көзіңнен таныймын. Инде бу жетсемде мен сиңа сауыймын, көңілің назларын. Hürmetli тамашашылар, мына бұл біздің Баязитның администрация зданиясы. Бұяғында, теге ағында столовой, ол столовойда жай күні қыр ішшілерінде әшлеушілерге азықлар әзірлене. 2 поварыбыз бар, олар тәмін етіп ашлап пішірелер. Әдегіз, ісіне де кіріп сағайық? Әйдәгіз, рахим етігіз. Мына администрация зданиясының 2-ші қатында бухгалтерия орнашқан. Дұрыс. Бухгалтерлер отырамын? Мұнда главный бухгалтер отыра. Аның бөлмәсі. Бұяқта бухгалтерлер отыра. Бүгін ел? Бүгін ел күні, бейрем күн. Әйдәгіз. Колхоз үшін ел көп болмай, ішшілер бар ішлей? Ішшілер ішлей, барыр. Мына бұл директор бөлмәсі. Бейрем болуына қарамастан директор нәрет алып бара. Жайхан нәретке. Главный зоотехник отыра. Колхозның главный бухгалтер. Им завмытымы. И директор Рустам Хазигалиевич. Ауыл Мәденде 97 жылына 300 жылдық бәйрам өткәрді. Баязит ауылы көптәнгі ауыл, біздің
хозяйство колхоз 65 жылны бөлініп шыққан сотыдан правда болып урожай колхозына бөлініп шығып шыннан іші башлаған біз енді әлі күнде о Баязит біздің үшін колхоз енді барыбір шулай іштейбіз, шулай яшайбыз. Тағы нәрсе сөйлеймін. Неше жылда машапсайды қайда болды? 92-ден 30 жыл болды. Шушы ауылда тоғышында яшайын да қашын кім білейін. Мәктепте оқығанда пішенде жүрдік, ат жектік, салам үйдік, пішенде ашылық барсы да шындайын ауылда. Бұлай 82 жылда оқып қайтып кіші башылаған ек. Шылай ауылда енді башқа предприятиялар бар, КФХ-лар бар. Шынасы мұна май сығу цехы бар отдельно. Шылай клублар, почталар, магазиндар, бүтін инфраструктура медпункт барсы да бар, Аллаға шүкір. Мәшітіміз де бар. Аңа ашқанға тоже қайыр неше болды. 97 жылын ашылған ей, шыннан бірлі ішлеп келейінді. Бұсы Баязит ауылының магазины. Мұнда ішқы бар. Захарова Гүлсая эшли. Бұл бітін эстер заманнан ошай башап келіп не? Магазина бар. Бұл стильда продавщица болып шлана стиль ябылды. Қазір бір йоскыға айленді. Өзінің магазины. Гүлсая. Силко болған елді. Ай. Мына магазин, ауыл магазины. Пожалуйста. Унгер марка ойынды, бүтін әйбір. Бүтін әйбірді бар. Бүтін әйбірлен тәмин ете. Бүтін әйбірді бар. Күнделік әйбірлер, товарлар барсы да бар. Ауылдан шушында йөрибез, бір қаяда бармайбыз ауылдан. Авлода бір магазин дейбіт. Шушын бір магазин. Шушы. Авлода бірінші магазин. Жоқ, біреу. Тәмин ете барысы бүтінді. Шушы. Қалайшысы әлі өкімішлей? Автобустың? Таныстырам. Сатушысы София. Сатушы. Я не сатучий, я помогаю. Помогает, вот. Неше жылда башлап ішлейді қадыр бұл магазинда? Буйлга. Здесь, да. Первую. По-русски можешь говорить. Товар өте? Нормально? Ну, конечно, у нас вообще ассортимент очень хороший. И все у нас, как сказать вам, качественное, постоянно годное, как говорится. У нас очень хорошо, и проходимость очень хорошие товары. В основном базитовские все закупаются здесь. Яразу рахмат сізге. Мен көрттан қойттым Тольятти шәһәрінен магазинларға доволенбіз, қойтып тұрабыз, әнкейлерімді тұрғаш жасты. Молодцы, қызлар да әйбәт сатушылар, аллаға шәкер. Бұл бітін міне клуб территориясы. Бұсы клуб территориясы. Мұнысы біздің 41-45 жылда халак болған соғыс ветеранларына хайкел. Асылды бұл Белесік қатысынан жылдымына числосын ғана білмеймін де. Елін уточнить етіп әйтербіз.
Клуб 1993 елда ук төзелде. Мына шушы клуб, яңа клуб. Eski клуб бар я, ансы рядом. Ансы хәзер Маслобойка, эшкуар егет Сиразов, Ришат дигән егет сатып алды. Клуб безнең. Сәмсез яңа еллар беләсезме? Бу безнең клуб мөдире Фәйрүзә Муллагалиева. Biz folklorni ugalukta, mında bizning endi mana qo'l ishlarimiz, bizning kiyimlar, boshqirt tatar kiyimlari, shulay uq bizning palas o'rni, mana bu bizga opalar bo'lak etdilar, ham endi ishlagan palaslar. Shulay uq bizning qo'l ishlarimiz, bizning qo'l ishlari bilan Svetlana apa Mansurova bek usta ul bizni o'rgatdi, biz endi ha bolalarga o'rgatamiz. Bunday Klubimiz Qozondan boshlab ishlaydi. Men endi klubda 10 yil bo'yi ishlayman. 10 yil bo'yina mana shu turkumni olib boramiz. Axiratlar klubi bek motor etib ishlab keladi. Bunda bizning yo'ldagi opalarimiz yuri, ular barsida o'qituvchilar, bek aktiv yurilar, bek quvonib yurilar, bek dardlanib yurilar. Bunda endi bizning mana bütün ishlagan ishlarimizni fotoga hozirlab tushirib qo'ydik. Hozirlab bo'lmaydi, tushirib qo'ydik. Bu yil bizning shulay zo'r ishlar boshlardik. Biz oq qalfaqlar turkumi ochdik. Oq qalfaqlarning filiali. Klubның ikinci katına minib kelemiz. Bunda avulның bibliotekası ornaşkan. Biblioteka. Biblioteka kiremiz. Klub başkanından beri işley. Biblioteka müdiri Aysulu Kutlayarova. Мәне. Шушы клубта мен біздің библиотека Байыз библиотекасы филиал номер 1 инде. Шул клубта біздің орнашқан. Мен библиотекада 14 жылдан берлі ішлей башладым. Шушы ішлеген ұшырда менің библиотекада балалар, ұлылар, ауыл яшьләре бик tilab kelirler indi, kitap okuylar. Kitaplar bizim bibliotekarına көп. 10 fondta 10 mingdan artık kitap var indi. Rus, Tatar, Başkurt tilinde. Şu biblioteka mening mektepten okuşu ballar kele. Men alarga indi Şatqlar degan isim berdim şu klubka. Nega indi klubda ergan ballarga hamda Axiratlar klubu indi. Şunda biz bibliotekala türlü merapриятиялар, beyramlar uyushtirib turamiz. Mana endi hozir men biblioteka yangi yilga shunday ishlab qo'ydim. Выставка standlar ishlab qo'ydim. Bugun nega bayramda qatnashadi? Bugun bizning klubda bolalarga utrенник, yangi yil mo'jizalar degan utrенник, men endi qarshilov rolini boshqaram. Allah berhe. Şol balalar kelir deb ышанабыз. Bunda mektep balalarına түгел, ülken abzılar, opalar da yürü biktiler. Tün içinde okuyup biterler kitapların. Pek eyvet kitaplar var.
интернет заманда оқилар мекен хон Хайдар? Шыннап та оқилар. Оқилар ая. Оқилар. Айдаңыз қазір мен сізді музей ауылымыздың музейіне алып кірем. Огромный труд ведь. Рахим етіңіз музейға. История колхоза, история школы, нравится. Стартаптан может башара була. Шушында енді бүтін история біздің Баязит ауылыныкі, колхозныкі, о Баязитнікі, барысы шушында топланған. Шында ветеранларыбыз. Әлі бір жылы ветеран қалды ма, жоқ ма? Бар ма? Жоқ. Случайно. Ветеранлар көп болған шо? Көбейі. Яшілері зор. Бұлар уже исен қайтқанлары. Кіргенде көрсеткен обелисикта, анда бүтәсі кіртілген. Онға ветеранларға истәм кімдер болды? Ең қоңға болып кетушілер яшап. Өмәр бабай. Яшардан ұзусылар болды ма? 100-ден ұзмадылар, 100-ге қадар болды. Нәжип абзый, соңғылар шулар. Бұл музейнің основателі деп айтекенде топлаушысы біздің мына Шамуратов Раил абзай Кашифович. Мынамда не қорыз? Военрук Элекәйі, преподаватель военрук. Ол не халде әлі? Әйбәт, Аллаға шүкір. Актив қатнаша бүтін мероприятияларда. 9 майда особенно актив. Афганистанда бар аяқмы? Бар. Афганистанда бар. Мына ілеке әйе құрамалар, бүтін самауыр, пеш, ілеке. Үйі біз оқыған парта. Бекті. Мына қазір почтаға кіреміз, ауылының поштасына. Рахмет етіңіз.
почта müdiri Rayanova Elfiye Ahtemовна. Тамусыз. Айлар белән сезне. Рәхмәт. Менә посетитель тагы килде. Әдән бер ике хүле өндәшә үтәгән почта эшләр турында. Бик кирәк авылларда почталар бар, байрам. Юк, алай түгел. Почта Истанбулда юк, например. почта отделениялары башлыча күп авылларда бар инде ул. Бик кирәк пункт дип саныйм мин. Халык, безнең авылның халкы бик теләп йөри почта отделениесына. Халыкның бик күп мәнфәгатьләрен үти ул почта. Монда попутный товар да бар инде ют. Әйе, халыкның кирәк-ярак товарлары, кредитларны шушында түли халык. Гәзит журналларга языла бит инде. Шул гәзит журналларны халыкка доставлять итәбез вакытында. Алар теләп язылалар, теләп укыйлар. Мин бик риза шушы авыл халкы белән. Үзең касаннан башлап эшләйсең почтада? Мин инде 7 ел эшлим почтада. Бу Баязит авылының садигі. Мұнда эшчеләрнең балалары йөри. Ничә елда ачылган? 1980 елда беренче кат чөгендер утаганда ачылган садик. Аш бүлмәсе, аш пешерүче бүлмәсе. Я столовый. Балалар. Азык белмәйтәләр. Старший воспитательница, заведующий садика. Все методик кабинета. Балаларны прием үткәрә торган коридор. Уен бүлмәсе. Балалар уйнап торган. Сөзді Гүлназға береміз. Сәмә бала йөри. Яра барыгызны да яңа еллар белән. Безнең садик бит инде 1980 елда ачылды. Шул вакыттан бирле эшләп килә. Быелгы көнне инде 10 бала йөри бездә. 10 бала. Шул ППМИ программасы белән 18 елны түбәне алмаштырдылар. Эшләргә садиклар эшләсен дип, балалар булсын дип тырышып ятабыз. Кызлар күбрәк, малайлар күбрәкме? Яшьләр каламы авылда? Яшәргә. Юк бит, яшьләр булса, бәлиле дә алыр иде бит.
Маратқыды. Шошы Баяз мәктебінде башлангыч сыныфтарда оқытам. Сыныфқа қосып қалдырылды бұл. Оптимизировать дегенде. 6 еллік қалдырылды. 6 ел. Балалар кәмі барды. Әлі күнде 15 балабыз бар. Анда столовый. Анда столовый балалар ашый. Шунда ашап кетелер. Бу инде инасын Ситтилдер кабинеті мында Ислам олдан бірге Фәриде келіп ішлей. Ситтилдер кабинеті. Мында инде башлангыч сыныфтар кабинеті. Мында Хасанова Фәризә, Фәрит кызы эшли, күп елдар буена эшли. Хәзер инде бедек 2 бедек стажлары зур, 35 ел. Kartlar erkin. Мынсы инде бұл кабинетта мен ішлейм. Бұл да башлангыч класслар саны кабинеті. Мында инде 1-ші класс белән 3-ші класс оқый. Фәйрүзәдә инде 2 белән 4 оқыһа, миндә 1 белән 3 оқый инде. Балаларыбыз әйбәт, родительләребез әйбәт. Үзебезгә балаларыбыз итә. Елдер мәктәбенең филиалыбыз. Директорыбыз Ахмирова Зульфия Гаптырашқыды. Ярдәм биреп торалар. Без ризабыз. Мәктәп елы, яқты, бөтен условиялар бар. Элек бұл зданиеда не дейм болған? Общий школа болғанда? Средняя школа болған. Средняя школа болғанда бұл зданиеда немеге болған? Түрк кабинетлар болған? Жоқ, мында начальник класслары. Начальник класслары, ана кірген жерде, онда түрк кабинеті. Түрк кабинеті. Тияқларны яптылар біз. Құрала ма бұлай? Қарай бедім бұлай ғатты.
Мына бұсы Баязит ауылының мәшеті. Баязит ауылына 300 жыллық болғанда шушы мәшет ашылды. Төзушілері фамилияларын білмеймін, қатнаштылар, шетелден де қатыштылар. Барса Галямовлар семьясы білән. Мекке районының ең матур мәсҗиде метр бешін. Ассаламу алейкум. Сәмсіз. Мәшетіміздің имамы. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Фатух мұсылман қардашлар. Бұл біз Баязит ауылы мәшетінде тұрабыз. Баязит ауылы мәшеті бетінде біздің районымызда ең матур, ең зор мәшетлерінің бірісі. Олар салынды кірдегенде ашып 97 жылда. Мәшетіміз жылы, яқты, еріге, дин yoluna басушыларға айтар ем келерге мәшетке, білім аларға. Мәшеттің түзушілері бек қатындаштылар мұнда бейтін өзіміздің ауыл халқы бегеректі бейтін мұнда Галямов Мұхаммед Хазіреттің тырышылығы ол башқа беріп, ол оның мәшетейінде ол салдырды. Ауыл халқына рахмет барсы да ярдам еттілер, әлі ярдам етіп тұралар, ғазға төлерге, ұтқа төлерге, барсына да халық оларға ери, өзім ери. Имамнар әлі бұлды башта Мұса абзый, Фазар Ахманов, Мұса бабай, Уакил абзый бұлды, Идрис Валиевич, Идрис абзый имам бұлдылар. Әлігі күнде мұнда енді Халиков. Иршат имам болып тұра. Alhamdulillah, мәшетке ерушілер бар, яшілер де келелер, жұмақ күнде. Қатын қызлар келе көбірек. Біз мына О Баязиттің мұтымы территориясында бейрам болуына қарамастан егетлер барда үштелер. Мұнда пригласили аларына ертөк yollarını tozarttılar. Eğer her bir isimle tanışıp öteyik? Бұсы Яруллин Рәжәп. Тракторист. Өзі айтып кетсін, нешаншы yıllardan ішлей. Ben 77 yılında işte başladım. Әлі күнге kadar şuşunda kasip süttaşı işlemin. Şundan böyle bir kayda varmışsa şuşu kasip süttayırım. Pensiyası kadar hemen şey. Hemen işte vereyim pensiyada. Следующий. Kim bulahan? Yarulun Rifkat. Kim bulup şehrinde? Mexanizatör. 87 yılında başlayayım. Şundan beri şimdi. Traktörde, bütün illerde. Hayır. Ödegeni tanıştırabız. Min? Damir bulam, Mavlutov. Traktörde 77'den şey başladım. Her gün de şeyim. Pensiya sıktınız mı? Hayır, sıktım. Var mı şeyde? Var biz şeyiz de. Молодцы. Yaş mekanizatör. Ya şeyinde. Olatıp fırkam. 93'ten indim bundan.
Ненде эшләрдә? Ана менің трактор 150-та. Күндә карарта тартып һәдең үстәдерендә хәзер. Шул инде шулай. Халык хәзергә зур рәхмәт әйтеп тора инде. Мен әле монда 3 көн ел эшлим, монда күчеп килдем дә, тоже механизатор. Башар безнең ферманың. Сен селдән башып? Кай күсән килдегез? Кушларын районынан күчеп килдем дә монда. Шуны әле пока монда 3 көн ел эшлим әле. Рәхмәт. Сайфудинов Ринат, механизатор булып эшлим 2012-дән. Ошо тракторны парк һәдең өстәендә бис. Мен Хасанов Айдар, шофер булып эшлим 17 елдан берле. Мәктәптән эшкә сыккасын дебет пенсияга. Пенсияга чыкмадым, анда тренер булып спорт школада да эшлим. Чаңгы буенча тренер булып. Әле дә булса. Әле дә. Әле бу суга сыгып өлгермәнегез? Юк пока. Ярар, шулай ике фронтка да өлгәшкәс бик молодцы. Трактор парага инде, монда бүтән техникада төзек. Мына бу 150 тракторы. Бу былтыр алынды бу 1 ел. Шуннан соң монсы инде дата тракторын алыштыра торган мына көрәкле трактор. Современный. Булары Беларус техникалары. Булары спец техникалар. Монсы инде быел алган К700. Быел алып кайттык. Хакым мен белмим да. Ну, бу әсер заманда К700-лар. Булар элекке К700-лар, алары да на ходу инде эшләп йөриләр. Үзләренең эшләрен. Молодцы. Матама эсэйбет, удобный. Елы бокслар бармы? Ремонтлар ашкына. Елтылган. Бик җылы юк инде, но егетләр эшләр инде. Инде булса да. Әле тышта бит әле күпме техника бар. Бусы безнең пилорама инде монда безнең бригада бар, агач яру белән токта чыгаралар ясап. Әлеге вакытта эшли инде. Мына каршыда безнең заправка, без анда инде бүтән колхоз техникасын, транспортын шунда заправить итәбез. Шунда заправить яланга эшкә чыгып китәләр. Әйдә. Ну безнең каршыда мына авылда ашлык җыя торган техника комбайннар тора инде, алар кышкы хранениедә торалар. Алар барсы да на ходу. Запчасть кайталып тора. Запчасть белән проблема килеп чыкканы юк. Вакытында табыла, корыла, куела. Шуннан каршыда безнең автогараж, склад, запчастлар склады. Автогаражда машиналар тора, тоже барсы да на ходу инде. О Баязит коллективында мына 5 комбайныбыз бар. 2 яңа Акрос 550, 3 Нива Эффект. И шапкыш Чулпан КС-100. Ана здание не тибетала? Анда гараж зданиясы, 2 этажлысы запчастлар склады. Анда запчастлар саклана. Бусы тоже запчастлар склады. Анда тырмалар, запчастлар тоже барысы да шунда. Коллективта 19 трактор бар, 12 автомобиль бар, 4 УАЗик, калганнары грузовой 8.
Біздің Баязит ауылында детская спортивная школа филиалының түгәрәк эшләп килә инде. Монда безнең 15-тән артык бала шөгыльләнә чаңгы спорты белән. Менә алар төрле возрастта, почти һәр берсе үзенең возрастында район ярышы призерлары. Алар яртысы республика чемпионатларында катнашканнар, егетләр, кызлар бар. Балалар бик теләп чаңгы спорты белән шөгыльләнәләр. Алар инде безнең авылның горурлыгы булып торалар. Biz аларга ышанабыз, аларга карап, бу безнең киләчәк дип яшибез. Алсу. Касайта. Айда. Я такая. Мин Кутлярова, Алсу. Я Кутлярова Алсу, участница 8 класса, мне 14 лет. Сколько лет уже занимаетесь лыжами? 2 год. 2 год, да? Интересно вам вот это занятие? Очень. Я Готовлен Булат, я ученик 8 класса, мне 14 лет, и я участник республиканских соревнований. Нет, я не люблю. Знакомимся, Эйда? Давай, знакомимся. давай. Я такой-то. Бир чаңгы таягың менән тотып. Хасанов Илнар. Я Хасанов. Исем кем? Я Хасанов Ильнар. В каком классе? В 4 классе. Чемпион. Сколько лет уже занимаешься? 2. 2 года, да? 2 Какие года. результаты есть? Я не знаю. Чемпион района. Ну, чемпион района. Все, да, дальше. Я Гатаулин Мурат, учусь в 6 классе, мне 12 лет. Ну, я чемпион района. Я Садрыев Данил, учусь в 6 классе, занимаюсь лыжами около 5 лет. Я бывал в районных соревнованиях, республиканских. Да, чемпион района. Я Хасанов Фидель. Я учусь в 6 классе. Я занимаюсь лыжами уже почти 4 года. Был на республиканских соревнованиях. И у вас призер? У всех фирменные Призер. лыжи Фишер? Да. Пластик. Да. Призер районных соревнований. Да. Я Сайфудинов Айназ, учусь в 5 классе. Сколько лет занимаетесь лыжами? 4. 4 года даже. Так. И? Сөйлесің бе? Айтасың бе? Айда, неше класстайын? Ярай, сөйлемеймін дал. Ладно. Рахмат сізге. Так, держать уровень. Так. Қазір шаңғыларны киеміз. Давайте. Чтоб отрыв-то болмасын друг за другом. Где-то дистанция 2-3 метра. Узышып, еғылышып бітмеңіз тағының. Бір круг. Пока. Күтіп тұр. Все, одели мы? Күтіп тұр. Че, давайте. Все, ну давай. Давай, все. Сидим, че? Давай догоняй. Айда комитет өтті кедем. Мұнда фирменный Фишер соңғыларын қоя келген бұл ауылға. Бізді кәбет бұймалы соңғыда лекмейіні. Біздің ешеген вақытта. Мұнда енді бізге 2 парны Мияканың спорт мәктәбі алып берді. Қалғандарын балалар өзлері ола. Менің өзімнің шаңғылар енді оларда. Бек әйбәт. Көрінішіңді бай ауыл үшін. Ауыл ешері, молодцы, құтағыл. Талғатай, мұналайрақ қына келіп тұра, пожалуйста. Мұна енді бұл көрінішті біздің балалар шаңғы білі. Данил, 2 кругқа кеттік, 2-ға. Конкретный вид ходьбы. Әлі мұна қолланалар, коньковый ход деп айтабыз бетінде, свободный стиль деп те ертабыз. Туда уходим. Бұл шаңғы бойынша бұлар енді бүтін түрлі разрядларында почти өте бітіп баралар. Қайсысында 2-ші зурлар разряды, қайсысында 1-ші, қайсысында 3-ші взрослый разряд. Молодцы, ауылда башқа түрлі спорт
белән заниматься мөмкинчелеге булмагач, шул чаңгы спорты белән занимация итәләр инде балалар. Бик теләп. Фермерларның бірінші фермаға кірдік дегендей, мұнда мына как раз кескі хайырларын ошату, қорау бара бетінде. Әдәгеде бір-екі гіне үндәшіп өтейік. Мен Рауыр башмақтар қарайым. Неше жылдан башлап? Бұл фермада? Көптен. Колхоздан қасан башлап шейсіз? 80 жылдан бері. 80 жылдан башлап. Пенсия сақтығын ма әлі? Жоғары. Жоқ ма? 2 жыл башлап. Мына мен 15 жыл Баяз колхозында ішлейм. Менің есімім Рашид Пыла, Атамұратов Пыла. Баяз колхозында ішлейм. 15 жылға яқын сиыр сауам, мал аушатам, қияр сауам. Мен Илхам балам, Дараев. Бір 10 жылдан ары өйгенді, ұзақ ішлемем. Неше жыл ішлеп білсе пока, Аллаға шүкір. Әлбет мен еш. Әлбет 20 яш кіна болды пока өңірі. Yok, şu 44 yaş oldu normal barayım. Şolayın da özü. Yarar. Konuşmaya öteyik. Kulağımız ekim bulan. İsmim Vasilullah, men Satıy'dan. Әлі 2 yıl kışkına şimerdim bunda. Satıylarını bilek kayısık toşlanı. Satıylar fermerler yok mu ne? Yok, anda bitti. Anda bitti olayı. Anda kege doğru geldi. Әлі 50 güne yaş bitti. Pensiya kadar yırak. Yarar. Так, konuşayıq. Мен Кулаев Абдырахат болам. Мен Лиза Баязда 88 жылдан бері ішлейм. 17 жыл атқарадым. Онан қалған жылларына шындайын. Сол. Рахмат берген. Мен Зарипов Айдар 91 жылдан ішлейм. Колхозда, фермада. Bir 20 yıl indi. Ahırlık mutlamada işledim. Әлі пенсияға қадым ерақ? Әлі пенсияға ерақ әлі. Әлі біне силус ошатағыр енді, я? Әлі силус салам. Бұдаулар башланды ма әлі? Бұзаулар башланды. Бұдаулай. Понятно. Бұзаулар да көп қана болды енді. Ну, қазір бетіне қол іші кәміп бара, қолынан хау бітті бетінен біз механизированный бет. Yok bizde kol bilen tuğul indi, no aparat bilen. Aparat mı? Kol hava tuğul bitti. Kol tuğul indi, kol tuğul. Mına kışkına hüt biri oynaysak yeyge qaraganda. Әдірек кәмей ме, или көбейе ме? Kışkına әзірек indi, kötüde yalanda mal, kötüde ikinci indi, süt. Yarır. Yazga varta indi, bari bir bizden şol yazga уже sıyırlar biz avla bituga süt kubaya.
Biz gel bu kampanya kuralım. Bayağı hatlar kurulmayın. Gelip gitmezler. Ha, gitmeler mi? Yarato. Benim ismim Ural. Men bunda hani abzal arkanda ini yaşayındı. 5-6 yıl gana işleyim bunda. Atkurmada başmak karam. Şu. Mine yaş gaylar bir kirek kallar avullarda. Nindeydir bir ko'rinish bor. Mine yengilgina turmushga qo'layig'ini asab ketdilar. Mine har qora bo'ldi. Nindey sababli degandek. Avul turmushiga o'xshaymi? Şey, mana avulda yaşaw jingilroq endi. Şimdi ko'ribdi, yoshlar bitkar shu yiroqqa ketadilar, Sibirga nega. Men shunda pakamda avulda endi. Yar semya, oila bordir. Oila paka yo'q hali. Xalastoy. Endi bilan ayting. Direkt работящий kelash to'g'ri kerak bizga. Shulay. Hozir maqtmaga. Yarato. Shulay bo'lsin. Hayırlar aptırap kaldı. Video kameraga. Ну что, тёлочки, как вам тут обитается? Orada da yürü. Ha, mana ne bu? Yemiş. Tüm iyi olanlar. Ana karışan iler aracınır. Tegermez sötük firmasında rahatrak. Ay, ben tozatıp turalar. Elük bit tozatmıyorlar firma teres. Ruhatlı. Ay yol tarafı turalar. Tuttan kalkıp Ural değil mi? Ha. Tamam. İnşaat yerini metal bütün kadrolar inşaat falan mekanik. Metal bu arabaçılardan bu baba metal mekanik. Silah gelmiyor ha. Atau ayakkan sama. Banyak kawasan benar. Serangnya masih nangis. Kadir temir sonalar ketdi. Og'az tugul. Başka ne reşit dedi?
Mana keskin havun vaqti yetdi. Havunchilarimiz kelgan. Aytadiganlar shu havunchilar bilan tanishib o'taylik. Kim bo'lasiz? Tanishib o'taylik. Men operator түгел. Союз мен моторист. Оператор машина дайын оператор машина дайын мен де моторист. Мына шу мені двигательный насосной қабызам, сөндірем, сүтіні принимайтам, сдавайтам, өлшем. Жирностарын қарайым, hem молокозойды, менің Neçə yıl şeydi уже? Neçə yıldan başlap? Мен уже мында бөтен стаж 30 yıl. 89 yıldan beri işleyim мен мында. Yarar, dur rahmet. Mana havunçыбыз, tanıbız, kim әлем? Саумысыз. Светлана Ринатовна. Мен şu firmada işleyim. 2003'ten beri инде. Mana bir havunçaga neçə mahir tur kela? Әлек вакытта. 36 sayı tur kela. 36. Yarar. Так. Havunçыбыз ikinci? Мен Сайфуллина Айсулу Найдимнан. Так. Тоже 36 hayır tur kelem hediga? 45. Yarar. Так. Мен Сулейманова Алина Дмитриевна. Мен мында 3 yıl işleyim. 35 sayı. Әлеге мына егелікке қарағанда хау нисек? Кәменеме көбейдеме? Süt kemeri, süt kemeri, yekin orta. Yekin orta. Hayırlar бұда олай башарым? Так. Нешінші жылдан башарып шейхіз? Ярар, зор рахмет хедіге танышып өттік шулайтып мына әр хауын башана енді. Yaşasın. Özlem. Kampus. Şəhərni aşağıda avullarda бар. Süt may qaymaq, it həm hikmət, il yutarlıq balıda бар. Süt may qaymaq, it həm hikmət, il yutarlıq balıda бар. Жырға көміп дүняларына, орамнардан жырлап уз. Яшасын жерді ауылар, яшасын біздің колхоз. Яшасын жерді ауылар, яшасын біздің колхоз.
Кадерин ауылларда білелер Дүрләп уза сабан туйлар Дүрләп уза мәлләр Дүрләп уза сабан туйлар Дүрләп уза мәлләр Жырға көміп дөньяларны Урамнардан жырлап уз Яшасын жерде ауыллар Яшасын біздің колхоз Яшасын жерде ауыллар Яшасын біздің колхоз Колхозларсыз яшап болмай Бірдәмлікті біздің күш Айрылғанны аю ашай Дүрләп бара біздің іш Айрылғанны аю ашай Дүрләп бара біздің іш Жырға көміп дөньяларына Урамнардан жырлап ұз